Kaže Bosilj da ni vi sami po tom ugovoru niste radili. Da li bi to bilo moguće u tom slučaju? Znači, cijene su drugačije. Neke stvari su se promijenile. Da se dogodi ta situacija, da li bi CIOS danas želio... Imate jednu od žešćih gluposti koju Bosilj konstantno diktira javnosti. Nažalost, mediji to prenose, ne provjeravaju. To je da je ugovor neprovediv. Ne postoje neprovedivi ugovori. Postoje ugovori koji su zakoniti i nezakoniti. Ako je ugovor to ste rekli na početku, da, dobro. Onda je ugovor provediv. Ako ugovor nije provediv, onda nije nezakonit. Hoće li CIOS i pod kojim uvjetima raditi, ja to u ovom trenutku ne znam. Ali ako neće raditi, onda će se taj ugovor morati razvrgnuti. Ali evo, moje pitanje je bilo da li bi, po cijenama tim koji su iz 2008. Nisam ja glasnogovornik ovoga, ja to ne mogu znati, ali ću vam reći da je CIOS to htio napraviti po 137 eura 2021. godine i zato smo išli u integralnu nagodbu. Dakle, prije 2 godine CIOS to htio napraviti po 137 eura. Odnosno, CIOS je tražio da platimo više, ali je odluka mojega povjerenstva i čvrst stav bio da ne plaćamo više od 137 eura. I na kraju je CIOS na to pristao.